Good morning, class! Good morning, Ma'am Lucia and classmates! Sige, class, kita may muli sa prayer. Huh? Ma'am, sige, stick boy, ma'am! Sige ko kabalo mo, prayer, oy! Bisa? Ikaw na, oy! Lead sa prayer, eh. Bisa pala di ko Sige, ikaw, Tikyo. Ikaw ang mag-lead sa kuwan, prayer. Okay, ma'am, ako na, ma'am. In the name of the Fathead, in the island, in the forest, amen. Shut down, Tikyo. Sige, ma'am. Class, ang atong subject karon, English. Magbasa ta karon aning atong gisulat sa blackboard. Basa pa, basa ka nito. Bagong basa. Ikaw basa. Napahigad, ikaw ni din, kabalo. Magbasa na ron, ma'am. Magbasa karon. Sige, number 1. Sige, P, R, O, F, I, L, A. Properly. Okay, number 2. D, M, J, A. Damage. Next, number 3. S, L, N, D, R. Splendid. Next, number 4. J, O, G, L, A. Gole. Sige, class. Ugman ako ni kuan na 5 to 10. Kay manguli lata. Ugman na lang ni nato tiwason. Kinsay muli sa prayer. Oh, sige ma'am. Sige ma'am, ako na po yung sa prayer ma'am. Sige sa prayer ma'am. Sige, ano tantanan no? In the name of the Father, and the island, and the forest. Amen. Bye, class. Goodbye and thank you, Ma'am Lucia. Sige, manguli na ta. Diba?